Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi March ni som ni ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau gas le oil siam chona mun in bei sak ton na wangin boruak asang chojela tukin thleng khan Kuwaita oil thlit fim na mun te Iran chuan drone strike mangin a bei chun zom zela Saudi Arabia chuan kan do thaina hian avor to pathleng towa Iran laka hian Gulf from 10 joint strike kan nei angai mai thaini hati Iran asipai tirlu chungchang po soiri kan chhotanwal maya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Irana hian ground invasion kalpui atul mai thaini hati heine na inzom thatak mai hian the Pentagon chuan Iran in dona manturin extra fund tanti US dollar billion zani veljat mai chu White House andil mek bok ani tun nai nin hi nithum vel kalta chungkhan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu athini tin thudiklo social media rang-ranga thedar ani chiammaya hetianga thianga han thedar nuwa ahma saberatan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ramdang media te polin press conference puitham tak mai nizan khan hanei bok ahma sain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole Iran indona kalmeka hian gas siam chona munte oil thlit fim na oil refinery te nasatakin in beiton sakna athleng meka tukin lama khan Kuwaita Mina al Hamadi refinery chu nasatakin bei ania oil lama ramhouse tak mai Kuwaita oil thlit fim na hun pui beina tan hian Iran chuan drone tam tak anron manga KPC chuan Mina Almani refinery chu nasatakin mun than khata ti chiat ania drone strike manga beina kan to wang hian unit than khata kangmei chuaka mase hriat thai china chuan nunna chan le hliam tore ro chu kanom lawa chuti rol chuan kan khol tele infrastructure poimo than khat te ti chiat ani wangin na thok tu tele kang thal tu pol te himjok na tan unit enge mojat chu ti toplai lok ri ania mase hei hi drone in ati chiat wanga na thok thailo ni lovin film khur thula safety measure kan kalpui wangani tin thu chua an siama mase Kuwait media khrang ta chuan sarkar thu chuang hi thil thlan dan dik tak ni na hriat lawa Kuwaita oil refinery a hian kangmei na satak achuaka oil da thatna oil container enge mazat po apuak dar ni na hriata van borok lama kangmei khu hi adum chhongun ngun maya hetiang taka oil mun puya kangmei achuaka ni chuan container mai bakka khol thil chi hrang tele infrastructure poimo tak tepo ati chengei turanga yani hantia tichon hetiang taka kangmei ti chuak tur hian Iran hian Kuwaita Mina al Hamadi refinery mun beina tan hian kamikaze drone an mangani hanti Iranian drone kamikaze le Shahid 136 drone chungchanga hian zo na kantung fauthina tuntruma hian chanchin thar report pain ron soifia kantum don ani heti meklai hian Iran chuan Israel po natakin chanlet na ape chunzom zela business today chuan voin chun darsom pakhat vela report an pek danin nizan khan Iran missile rol tele Shahid 136 drone mangin Israel marlam panga longcholna khopui Haifa oil refinery oil thlit fim na mun poimo tak mai chu nasatakin hanron baya Israel oil refinery a hian kangmei nasatak mai achuaka tukin lampanga Kuwaita Mina al Hamadi oil refinery a drone strike anainen khan Iran chuan Israelin south part sa Iran natural gas field te an beyawanga phubalak nani hanti techuan Haifa oil refinery a hian kangmei chuka wangin chiat na athlengwal nia hriat ania Iran ballistic missile ron tlang aom nia hriat tani rolin Shahid 136 drone anron manawangin heng drone te hian oil thlit fim na huna hian kangmei na satak anti chuakani hanti Iranin Israel le Kuwaita beipui thlak na air strike neina tana ahman drone te hi chinhi angin soi anita mase report tu media te zirin atoi thayang ber soi chuan heng drone te hi ahminga hrang mai thrin chau ane kamikaze drone tia han soi zongjong te hian puak thai thil han phura tichuan target avasut chia khan drone chop hian apuak dar ta thina tichuan Haifa Israel oil thlit fim na mun te beina tana anman jingami Shahid 136 drone po hi hetiang type thau hi hania hriat thiamol samdan turber chuan thi chil drone an tiang deu
target an vasut chiak khan an thil phur puak thai thil tele drone hi apuak ta thina ti chuan drone ta hi target naya ka chua ani to chuan lokir le tura beisai ani to lowa Shahid 136 drone ta hi Iran kamikaze drone lar tak pakhat ani ti na hani hei tak hi tun truma Iran in dona Arab Ram Gulf nation tele Israelin harsat na han to chan pakhat ania sen so tlem tak taka han siam target avatlen huna chemai tur drone ang chi hi Iran hian amang na salhea heti rol hian Israel le Gulf State 10 air defense system an nei te hi chutiang drone lo ka thlang na tur chi chu hani chi alawa an air defense system atanga interceptor missile pakhat an ka choringot po hian Iran drone manlet tam takin atauzo kane tichuan Haifa oil refinery han ka nuwa hian Ashdod lampanga po target nein Iran drone le missile roll 10 bei pui thak na an nei chunjom lea Security and Military Support Center engemazat te target tel ani boka Ashdota Israel oil refinery a hian chiat na engtiang takin nge hatlen tiro chu hriat alani lo ani tichuan Iranian ho te hi Bible Persian kanti ho thakal zelte hania voin zirtop ni hi noru santi Persian New Year an manhun tur hania The Guardian chuan voin chama dar ko vela report an pek danin Israel chuan zinga tangin Persian New Year an man mek lain Israel chuan Irana air strike lian tham tak akalpuile mek kane hanti The Guardian hian an report dan chuan Tehran khopuile a che vela te bompuak ri hriat tur tam tak awma hetianga Israelin beipui thlakna thar akalpui mek lai hian US le Israel hian Indona hian enge an thil tumber ti chungchanga in hialna aum chomeka Indona an thil tum war gol chungchanga hian engtin nge thui nang khatlang an nei theyang ti in biak na hanai mek lain Iranin nataka habei zui zela wangin Israel chu lo thailo in hetiang hian achazui ta zela tukin zingkar ma takatang khan bompuak ri le akhu ten Tehran khopui chu atuam le mek kani hanti IDF te point Tehran khopuya beipui thlakna thar fresh wave of airstrike chu kalpui tran le mekani ti an puanga The Times of Israel chuan Tehran khopui chung mun tam taka boma puana kara Persian kumthar lomin mi pui than khat ten kot thlera pangpar ten zura than khat ten an leibuka mi pui tam tak ten kumthar lom na ta na kumdanga hanti thin dan panga yang thoin bazar mun le kot thlera te kumthar lom na ta na an phau chua thin te an phau chua kani hanti tichuan money control le Reuters chen voin chanhudar khat le hachan vela report an pek danin Iran chuan tukin atanga Israelin air strike kanei na an mi poimo dang han cham le ta Iran Islamic Revolutionary Guard Corps thupuang tu spokesperson Ali Mohammed Naini chu athini ti Iran State Television 10 an confirm ani hanti hemin hu lokhian The Times of Israel chuan Islamic Revolutionary Guard Corps 10 thuchua anon siama an thupuang tu Ali Mohammed Naini hi voina Israelin air strike anei na athini ti annem ngetani hantibo Iran media Tasnim News Agency chuan nikum masa kumsang ni somni pali tangkhan Ali Mohammed Naini hi IRGC thupuang tua alo tangtran tua voin hian US le Israelin Iran laka beipui thak na han kalpui meka chuanom takin aram tan amar tartani tin han puang bok ani Israel hian nitin Iran mi poimo ta hi thur chuakin anda thanghau ngomaya IRGC thupuang tu Naini hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an nizana athusoi Iranin missile siam chuan ha chu akalpui chunjom thaito lo ni ti asoi chu changle tin thuom janai lo le thudik lo ania Iran chuan missile production hi akalpui chunjom mek kani tin achang leta hetianga achan leta tanga hunrai vaklowa Israeli Air Force te chuan air strike mangin an thatta ani tichuan voin chanu dan hi vela khan The Times of Israelin report an pek dan chuan minute tin deu tho Jerusalem khopuile Central Israel vel ron targetin Iran chuan missile roll tam tak anon tirchuak towa hetianga mipui bit namhun Central Israel le Jerusalem area vel ron target na tan hian cluster munition te Iran chuan alaman chunjam zelawangin wantlang mun male mipui te tan hetianga in beina hi ahim lo tak zat towa melma te beilet na IDF te chet na chu ramthen khatten na satakin han soi sela ma se Iranin dan bo chiat na nei ro chu soilan na an nei lo hanti The Times of Israel in report an pek chunjom dan chuan Israel Health Ministry chuan darkar somni pali kalta chung khan Israel mi pui za somnga veljat mai Iranin Israel a beina wang hian hospitala hruai ngai khopin hanom towa
hetianga mi puite laka ngong thalo tak mai hanei na chan chu Iran hian cluster munition te aman chunjom zel wang ania indo tana tangkhan tun thleng hian mi sangli chuang zat mai hospitala hruai ani toni hantibok hetiang kara hian Iran chuan an hroi tu poimo te an chan bel zela hei wang hian an thin rim na aso sang ve hle boka Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan kan oil infrastructure te beinon le ani chuan Iran chuan in sum karna engma kan nei to don lowani hatia tuna chanlet na kan pe ka hian chuan kan chakna thrui jong man ani lowa chutianga kan tina chan om chun chu de-escalation lam hoi tura ram sang ten min ngen na kan zawang ania mase kan infrastructure te hi bei ani le ni phot chuan zero restraint zangai na engma aum to don lowani hati heti lai hian Saudi Arabia foreign minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud chuan Tehran laka hian karam le Gulf state te chuan ngai na thiam na kan nei tlem hle to dona Iranin kan laka strike akal puina chan hi in blackmail tumna ni ti chiang takin halanga Tehran hian aral rel dan chutnon le turin kan nge na Saudi Arabia le kan thenom Gulf state dang te hian thilti thaina ropui tak kan naya chanlet na kan kalpui ni chuan Iran tan ana hle dona chul laom na chu an ma chon duemo an ma chon du lawani point Tehran hian an du chu an thlang fel turania kan do thaina hian avor to patheng towa do thaina kan nei to lo hati indona kalmek lai hian US State Department chuan Jordan sarkar nena ral thuam khral turin approval hapeta F-35 fighter jet tele pok thai thil bom lam chi chrang te akai noi equipment chrang te hral ani dona hein dorna hian US dollar makta doi somsari le point nga vel zat chu central ani don ani ram tam tak ngong tu Middle East indona kalmek hian ziom lamain zual lam apan chomek zela voin tlai dar ni le achan vevela Associated Press in report tan pek dan chuan Pentagon chuan Iran indona lampanga hian insorbing na thuk takala nei chunjom zela tunaya alet tam takana Israel achet theina turle hun raizok indona kalpui chunjom mani theina turin Pentagon chuan White House nena US dollar klugle dingon zanhi veljet mai additional fund tadil meka White House chuan he sum hi pechok turin rematitoa mase US Congress in anremti puina mamo ani wangin US Congress hian apam pui ngai rinania Congress a Republican te atamzo kan ni wangle indona kalmek lai hian summa mobel na sang tak awma wangin lo thailoin anpa sangayani hanti nizana the Pentagon chief Pete Hegseth press briefing anei na hemi chungchang hi hasoi chuak boka mase indona tana sumdil belza thi engza chiange tiro chu soilang lowin mithalo tak misual rol te thana tan hian sumdang tam tak kan mamoni hati heiba ka hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Middle East US sipai te chu thuamchak belmek zel hania American sipai ten Iran laka beipuyan thakna hian malakna kong sanga chakzo ka ankal thaina turin in buat saina chu hengtiklai point hakal meka mase tuna hian Iran in dona hi new face thara kanlut le dona ama zongjong aya sipai ti chakna reinforcement chu lian tham takin kalpui hani dona ni hati tichon hein dona hian American sipai te Iran ramchunga anlut don nge don lo ti chungchanga hian thuleng vel atam hle maya Reuters le Ipsos ten mipui ngai dan anla khomna chuan President Trump hian Irana US sipai ground troops te atirlungai rinania heti rol hian mipui ta chuan Irana sipai tirlu hi athabera an ngai lo thung ani hetiang kara hian nizan khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan social media vela thianga han the darwak nuwa ramdang media tatan press conference lian tham tak mai a hoi hota abultan na hian athianga han soi chungchanga aladam ngeyani ti soin press meet ta chu chutianga aladam ngeyani ti hriat pui tu te hani zia a soilang phota athu soi zongjong hi chu soilang vek lo maila apoi motlang puya chuan Iran hi ama zong ai khan nasatakin achak lo hle toni ti asoya ti chuan tunlaya khovel media ten anthu khel lian tak mai regime change thlentir tur chuan ground invasion angai mai thaini ti Prime Minister Benjamin Netanyahu hian soilangin revolution hi vanbo rok lampanga tanga thlentir tur chuan a thailawani hati The Telegraph in report an pek chunjom dan chuan Israelin in dona athil tum poimo tak mai pathum hasoilanga chungta chu nuclear hlomna ti bote ballistic missile hlomna ti bote le sarkarin thak danglamna regime change thlentir te ni hatia enge mohun laya Israelin Iran hian
บอมหลอมเลียนจอกอาเซียมชัวอาเหลานะจูตีโตปนียยูเรเนียมทลิดฟิมนาอันทอจูอันชุนจอมไทยโตดอนละวันนี้ตีอัศยาUSA opposition party เตเลมุนครั้งอินโดนาดาวดัลตูเตนอิสราเอลเฮียน President Donald Trump ฮีอินโดนาอาครวยลูตันิตีอาหันปูนจูทุดิกละวันนี้ตีอัศยา President Donald Trump ฮีจุดยังconvinceง่ายลวินอินโดนาฮีอามาดูทันนางกัลปุยนี่ฮัติPrime Minister Benjamin Netanyahu hian Donald Trump hi convince sin hein dona hian anuk lutani tia putu media nge mozat po anom vemek ani nizana press conference naina hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian Isua asoi chiat nang dewa langthai tur thil pakhat oma chu voin thleng hian khovel media ten han chaivel meka Netanyahu hian history chuan vandoi thak takle lomom lem lo takin thil pakhat afin fia chu Isua Krista Khan Genghis Khan laka nena chang turin advantage sanai lo hatia khovel Christian ram media tam tak ten hei hi nasatakin an social meka Genghis Khan hi kumsang khat za somruk le panhi tanga sangkhat jani somni pasarin karvela Mongol lal ropui tak ania China te Central Asia te Middle East te Eastern Europe te aop mana hetiang lal chak takani wang hian power thilti thaina ropui tak te tharum thona manga nena ro pui tak channa tele indona chungchanga te khinna tan an mangthrina asai su Krista chu remna le muanna te mangai na te ngaidamna chungchang te zirtir tu le symbol ro pui le lian ber ania Netanyahu hian chung tlomna le mangai na te ngaidamna te chuan thilti theina le tharum manga in beiton na te indona te hian nena achang thailo tia asoina ania Isua Khan Genghis Khan laka hian advantage sanai lowa chaknai nei lawani chuan ram huai ten thil tha zong chu an neang tin asoi langani hemi chungchanga media ten in hialna an nei mup la hian Netanyahu chu ronin soifein Christian ta chunga karil ruput mang chungchanga diklo takapu kania karo rel na hnuaya Christian ta chu hum halin moi taka han par chu mek lain hetiang hian min puwa mase Krista kasoi chelawa vointlaya news conference sa khan Isua Krista kasoi chelawani hati hetiang apuna hi angai mo hleni na thriata Netanyahu hian ex lampanga post dang aron siam lea chuan American historian ropui tak Will Duran Khan Isua Krista chu angai sang emema anuna po alantira mase dam khochuana tan chuan chu atok lawani ti kasoya nungchang thajok le mi zathatak nei jok civilization chuan mani invent thaina thilti thaina anei lo chuan melma te zangaina nei lo kuta alatu thai thawani ti kasoya ti chuan heng katu soipum puya tanga lang chu Isua Krista kawa social na lam hoi offensive lam hoya thilti sual tumna engma aom lo hati mase video hi chiang taken chuan Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan ti hi asoi lang chiang emema hei wang hian in soifiana po saron sima po hian social zuina comment tam tak adong zui ngal ani Benjamin Netanyahu thu soi hi chiang takin kanron soilanga in ngai dan te comment lama hin lo soi ve thau donia engponi se indona hi lian zokin hakal chun zom ta zela The Telegraph chuan voin tlai darli le minute soma khan US chuan Strait of Hormuz hong turin offensive operation chu an kalpui tantani ti an puanga US fighter jet niam tak thok thai chi tele apache attack helicopter te Strait of Hormuz sa Iranian indolong le drone roll te beiturin an thok ta sup maya ti chuan beipui thak na hi zo felani huna US chuan Mahmuna longte escort tur hian indo longte tiratumani ti an report boka mase offensive operation hi kalpui tran ni masela tuipui asum don na kongpui poimo tak mai Strait of Hormuz hongle tur hian kar tam tak US chuan amamo mai thaini hantia The Telegraph hian an soijal dan chuan US fighter jet thren khat tele tuipui chung niam taka thok thai turang chi apache attack helicopter rang chi te tam tak man ania mase Strait of Hormuz a hian Iran indolong rol tele beitu tana an man tamber chu eten war thok ten tin han report bok tichon voin tlai tanga Strait of Hormuz hongle tura beipui thakna hian US indolong rol pakhat aircraft carrier strike group tachu beipui thakna troyom tur hian ruamman ania hengtenen hian thokhoin voin tlai darli vela tangkhan offensive operation lian jok chu kalpui tran anita missile rocket te ain sulpel thoka tuipuya mun tam taka bom thak ani to boka
IRGC te in dolong som pani vel zat chu ti chiatani toni ti an reporta heti role hian US chuan he offensive operation a tel tur hian amha dai khan California state atangin 11th Marine Expeditionary Unit te alotir chuak towa US Navy sangli zanga vel zat nen an lo chuaka ti chuan heng te hian Strait of Hormuz hongle tur hian he operation hi hanron zom dona Middle East hi ninhi chunga lo thleng tura beisen ni antibok US Joint Chief of Staff Chairman le the Pentagon Chief nina chalmek tu General Duncan chuan Strait of Hormuz le ache vela southern flank zongjong chu eten warthok ten engtiklai point an khut kwal ranga Iran in dolong tele tuipuya chakjok ka leu thuak thai te an zuya an beya an ka pilme kane hati Strait of Hormuz sa US in offensive operation akal puitran mek hi lian tham tak le in dona hau tak ni na hriata helai chevela Iranin drone le missile aron ka chua thaina hun zongjong chu target ani deuh vek boka apache attack helicopter le A-10 warthog 10 ral thuam tam tak pain Iran tuipui kama sipai te straight a hian na satakin an beizuya Iran chuan helai muna in beina chuak thara hian drone tam tak aron tirtoa US fighter jet tele apache attack helicopter 10 tam tak an kap thlatowa US team te hian arang thayang berin an mission hi zofel an tumdona Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten helai mun vautraina tana an man trin cruise missile battery tam tak te chu bomb mechanic ti US Joint Chief of Staff Chairman General Duncan chuan apong bok General Duncan chuan tuipuya bom thak top mania heng te hian atumber chu Iran IRGC 10 tuipuya boman lo kam to naval bom ta chu ti chiat vekania Strait of Hormuz a chau hian US sipai te an chelawa Iran ram chunga tanga Strait of Hormuz ron pana drone an ron ka chua thaina mun te missile an ron ka chua thaina mun rang ta chu targetin nasatakin US hian air strike mangin abeimek bok ani